Uba Ronnie v lyngdoh MLA ke Kongres na myllien iathuh baka Sohïong konstitwensi ketika Ktem juga Kongres hynrei ke Sohïong ba uba HDR lyngdoh ulan mino na ke Kongres na kadau shimet jungi banit pyniasoh baka UDP shwa ba khlad no ula ongru bana liang ke Kongres ke pynkhreh bahana ke bynta katei ke elekshon batkum ke kynhun kin select ban ïalap elekshon na ke bynta kyrtong ke parti Su ula ongru bagi paidbah Sohïong ki bandong kiba stad bynta namar ke UDP bat ke NPP kimdan jingiapher kidi ju kumba kalong mynta namar kiadan lang hak sorkar kisudan jingiapher tang arbanai shwa ke elekshon hynrei mynta kilong kaju. Just before the elections, a lot of MLAs left the party, and then we had very little time to organize and identify winnable candidates. So I think that votes also got split. But then if you look at it carefully, in the Khasi Jaintia region, I think the NPP was rejected because they got only 8 seats out of 36. So I think if you ask us that question, you can ask the NPP too, because they were, you can say practically they were rejected by the people of Khasi Jaintia. So yes, we, some of our candidates also lost. Not very huge margin, small margin. And there were other factors also besides that. Sohïong got compared clear election, namar, namar di kampung Ronnie, namar di kampung khlad, jadi hynrei jong kyrtong itu mereka kantor clear bynta katei. Kita Sohïong, nanti kita masuk balai lakukan sengat election, namar, baik sedia lyngdoh, khlad no. Kapor stad makhlad sini dengan kynhun dengan try kiba ki yang tu bahagia perkat maru ada lalong ada labun bonsian itu orang abun kita hynrei ke mereka Sohïong dari kongresi kami selong badan nak kita jong disungtu di shimet mino nak parti ia ada UDP ini sampai kita kalau sedang campaign dalam election dengan sesuatu. Try na kalau Itu try la pause kita manta stad paidbah Sohïong. boleh. Katakan kubang gila Mani kini apa kita dalam hujung. Tang shwa election si mana ada mana kiong ni medan jingiapher. Hynrei tang hadian sisngi kami result letre lang. Kini orang paidbah Sohïong tiap stad yang sewan orang yang pi mata tekim nak cuba len bagi menang jingiapher kita ke jingiapher ke bacan apa si mana arbana shwa election yang menang jingiapher bagi NPP bagi BJP untuk kami super percaya kita terilang para pai.